چهارشنبه بخیر بینرین چارپل مدیا امیرو دیسا به برنامه کی 45 دقیقه و به بیوانه کی نو قدر بلند که نزدیکی 6-7 سالیه دناو دیروکا تکوشین آزادیا کردستان دایه گلکی سربوری وی هنه گلکی نویسی وی هنه پرتوکی وی هنه و امیتب هفرا گداریا بودکن میوان من رئیسدار احمد آراس احمد آراس بخوا خلقی قریازیه جگنده ملا عثمانه به هوا و تاو و برفا چیای آگری مزم بیه دویدا کلیه و آگری کردایتی جهما جوهوا دست بکریه و هر وسا حتى ایروژی او آگر او هیرس او پیرا ددومه به تایبت دواره ویجا کردی دا دواره دیروک و دستان و او که کردیا گلکی لکولینی وی هنه که احمد تو بخیر آتی؟ خیرندار به سپاس دکم و جنها هم سپاس دکم که جناب و داخوازه ما قبول کرد و بشتر برنامه ما بو پیشی هم دست بکن که احمد پیشی هم درس بکن ام تف دزانن که اوا سه روژه دوشمی حتی نها دو سازین می کردستانی کردی کل سر زمان و چنده کردی کار دکن به هفرا پلاتفورما زمان کردی و تورا زمان و چنده کردی به هفرا کامپانیایی که امضای دست بکرنه داخواز دکن که زمان کردی به زمان پرورده و زمان کردی دناو دستوری دا وره ناس کرن جبویجی کامپانیایی که دست بکرنه اف کامپانیا لگور اویوان باور دکن که حتی سری هزیرانی ورطه هزیرانی بدومه دوی او که وان لینک وانی که از شاندنه جبو امضای برای اینترنتی برای مدیای دوی دا چند پرسنه که دسری امضا کرن دا بیا پروبلم ام خوازم بحثاوی بکم پیشی تیدا دبیجه وقتی دچی پیواد داخوازه پرد که 3 یوروی بگیر حتی نزدیکی 5 یوروی لی امضا کرد که نخوازه وی بده جه درباز که دیسا جد کار امضا کار باویجه و او پرجی و شرکت رکلامیه یعنی هون حوجانا که بدن جی اگه هم بخوازم بدن ددن جی لی دبنی دا دیسا جی هون کارن امضای خواه باویجن و چوا مگو او حتی هزیران دی بدومه و هر وها بانگه کیوان هیا جحمی سازی دزگه ریخستن پارتین کردستانی لأوروپا لدیاسپورا که پشکریه وان بکن که بچالاکی تبه کاری وان ببن و هر وها چه پرسکی وان جی هبه او کسین که وی او که دست بکنه آمدنه که برسوه وان جی بدن بهیویا که هون تب ببن آلی کاری وی کاری زمان ده جیانا مدا گرنگه جبویجی هر کرده که هسته که کردواری که پیرا هبه ده پیشگریه وی بکه و اف کمپانیا جبو همی کردانه سرانسر کردستانیه یعنی 4 پرچه کردستانی جی کرد و کسی که لید جین تکارن وی امضا بکن جبو وانایه جبو کسی اوروپیشی کسی ناسکری که ناویوان هیا دنگیوان هیا سیاست مدار نو و هر وها نویسکار نو اوانا اگر امضای وان جی بکارن بگیرن او جی دی باش ببه انا هم دزدرن برنامه خواه که احمد جارایدن از تخوازم تو همه جگند دست بکی دزاروکتیا خدا از آن از بخواجی لگند مزم بومه از آن ما چه لیستکات کرد چوا مزم بون ما چد کرد و حتی که هم جیش نوی روژی البته که دنیا 6 سال 7 سال 8 سال دنیا بینی دا دبوره و گلک سرپیهاتی مجی هنه و جناب تجی هنه و سرپیهاتی دیارکری هنه که هم
ایکو خونده به پید زانه یکی جی از اون بخوندی از هنکی تشتاد زانم دبه کو کم به اوی جی از ایروش تهیم ببم همان کرم که دست به زاروتیا گند بکه و پاشم درواز جوری به والله از 1940 هاتم دنیای ملا عثمان گنده قریازی زاروتیا مجی ایش زار درباس بو متو تامکش زاروتیا خوشی نگرد ندید گلک زور زحمتی بو من خدا خیده کرد ایجا قوتا من ندیکیش تیج مرا کرنیل چکر بو اوی گاوا گرید داون به هستریه ناوی چه بوین درخت بیشین یا نه نیر نیره گاوا گرید داو ویای ما اوضاخی دکر و پریشانی بو آیجا پاشه لگنده من نحیه گنده من مکتبه لیکه که دیساش دویجم جیانه که خوش بو ایده باشه برو سامه ایجا والا من لیستیک شی نزانه بو همه شبقی سری سوی درد کتن چون زیویه جو بارا من اوضاخید که تریه داد هاتن مالی اما یا من اصابو ایجا مکتبه گنده من چه کرن مکتبه که 3 سال چند بو؟ 1946 وازو çekirne beli. ایجا 2 سالا eğitmen هاتن زاردانا خواندنی و چاقی از نه چومه باشه اونا چون مکتب خراب بوسا ما سال 1905 دا جامعه خلقی بازی ده کازم خوجه هات ویای دست بکل جمعی 2 سالا مخوند و سالا سسیا اوی چو از مام ایجا گنده جینار گنده مه باوی من از بر مورا سنفا سسیا لورا مخوند و از مام وی چاقی تنه لقره از یه سنفا 4-5 هبو باوی من دو orta marda qaraya marda 1905 çarada ezberim qare yazdı و saxay mexand لورا من برف زاب و اوچا وقت برف عجیب و ایجا اوا تیپیا قره yazıyı tipik acayip جراد وجن تیپیا کردو بای کردو بله بای کردو کتی مرون نکاره سری خو آها جدری درخه هانی وصابو ایجا زیبکی مها داره اری ایجا neyse paşe babam ezberim lisa Erzurum'e orta lise hevra bu neziyatlı da لوی داری من دست بکر ایجا babamın vakti ezberim kayıt کرد به babin ara öğretmen ara خبر داده فلان babamın مرا کرمانجی خبر ده ezber خودت بیم بابا مرا کرمانجی خبر نده بابا مرا کرمانجی خبر نده babam گوی نادم دیسا کرمانجی خبر ده ایجا از شاندم sınıfı çاکو کتم sınıfı 2 zarok terketim peşiamın ev soy tarihi Erzurum'e go ola sen Kürt müsün مگو he aha Kurdo به متناسه خواهد کنه و از بون پیلستو که مکتبی وسا یا کمه کشاند هر خواهد بزام به تو بتنه بوی کردلوی ما یا پر بونه گشکا وشارتنه من زان بو خواه وشیرم زانی ها چه زانم آیجا بابی خارا گو بابو مشترا گو مرا خبر نده کرمانجی گو چما گوش برات بی کردو گولو چه بایم کردن چند به یعنی مرف اصلی خواه این کار بکه حقا گوه ندامن آجا او سابو ایجا لیسه سنفا یکی دا مدخوند albay daha da ders ama askeriye milli güvenlik ha? Ne o çağı askerlik dersi. Aha. İca kalkır umumi seferberlik, kısmi seferberlik falan bevan. İca kala Serhildana Şeyh Said Efendi kır. İca go Şeyh Said adlı bir sergerde go işte Atatürk inkılaplarının bağrına bir hançer saplayarak go Kürtçülüğü diriltmek için nizam böyle falan bevan İngilizlerin
efendim teşvikiyle falan. Yüce avku haber de zar o hevale me sınıfı da pırs vermara viş. Hocam Şeyh Said'in torunu burada. Hocam İncil'i şurdu burada. Berik vedgara he evladım nedir bir şey yok. Oysa ez bum daha ezi bir takip metil yapabilin ki. Buyur evladım ne diyeceksin? Hocam bu sen Şeyh Said siz Şeyh Said'i olayını anlatıyorsunuz. Sanki Şeyh Said isyanını ben yapmışım diye arkadaşlar ben yapmışım gibi arkadaşlar bana laf atıyor. Ha öyle yok. Ha evladım falan beyvan Kürt yoktur, Kürtler Türktür falan beyvan. Mego hocam bir de herkes biliyor ki Şeyh Said isyanı şaka yüzünden olmuştur. Sen diyorsun Kürtçülük falan beyvan. Merikusal matbuma icadı çe de sınıfa o da öğretmen ada kaldı ki bir falan sınıfda mukala sereldana Şeyh Said kir lavkek aha dişimi derket Ayşe baş mavine kime bu navi Raif bu öküz Raif şerad gotin. Ay paşa gazi mikir usa eskutamlı mıhız her neyse paşa melise kadant. İca sala ku ez derbasî sınıfa dawiyê bûm eva darba eskeriyê 27 Mayıs çê bû. İca beriya wî ez hinekî qala malbata xwe bikim. Dilêgen he. İca em şadîne ji mala me re bên mala Süleyman axa. Mezinê me digotin em ji nesla Mîrê Piçûk in. Mîrê Piçûk kurê kurapê Selaheddînê Eyyûbî ye. Wexta Selaheddînê Eyyûbî ku خاشپارێز qewtandine û dewleta Eyyûbiya saz kiriye. Kureyekî xweşandiye Misrê yekşandiye yê menê Helebê û Nizamkê derê kurê kurapê xwe Emir Kamil jî kiriye Mîrê Heskîfê, Hesenkeyf. Înca wê mîrîtiya wîsa dewam kiriye hetanê 1526 Mîrê dawîn Emir Xelîl. İja mîrîtiya wan kuş ortê Rabiye Emir Xelîl Rabiye tevî pismamê xwe mervê xwe koç kiriye hatiye Kêğiyê. Kêğiya Bingolê. Belê Kêğiyê. Erê. İja yê me jî demekî wisa mane ji me re dibêjin mala Lalê. İja mala Lalê beşeke wan ji eqrebayê xwe qetiyane hatine çatê mala Hecî Eşrefana Lûra mane. Kalkê me pêşîn İsa axa çûye gundê nevala Qaqizbalê Orteqelê de bicîviye. Ayşe wisa eraziyê destê wan pir bûye, halê wan xweş bûye. Îja eva hakimê ew ê gela elaj girê û aynî wextê de hakimê Bazîdê ye, yani sancaktarê Bazîdê, Belûl Paşa. Yek bûkeke wan direvîne tîne cem İsa axa. Eva xeberê dişîne divê bira İsa axa wê teslîmê bike. Ku teslîm nake eva sed eskerê xwe dişîne ser İsa axa wê çaxê mala İsa axa li waran bîye. Kurê wî jî li ciyê dûr wexta gihaçilînê bîye, gihê diçinin. İja bûkên İsa axa bi eskerên Belûl Paşa re şer dikin tînin ber korna şirîta dikişînin. Kulavê şil davêjin ser şirîta ji xwe re dikin kozîk bi eskerê Belûl Paşa re şer dikin. Paşê ku dibihîzin kurê İsa axa yê dinêna tên ewna jî vedikişin diçin. Pênc şeş eskerê Belûl Paşa tê kuştin. İsa axa xedar birîndar dibe. İja evana bar dikin divê Belûl Paşayê bi eskerekî hê gumrahê bişîne ser me. Evana berber rojava ku bi rê dikevin İsa axa ji erebê dikin diçin pêşberî gundeke Hesenbeg. Pêşberî Hesenbegê İsa axa wefat dike. Evana jî para vedgerin tê. Paşê daha ji Belûl Paşa tişte sadir nabe. Wisa jiyana xwe didomînin. Paşê Hüseyin axa kurê İsa axa zemanî wî da halê wan xweş bûye dîsa û heft kurê wî hebûne. Îja nexweşiya vebayê derdikeve. De Kurd ji vebayê re dibêjin gul. Gul tê herkes dimire. Yani birayê Hüseyin axa kurê wî bûkê wî jinê wan zarê wan tek qîzeke Hüseyin axa 18-19 salî navê Zeynep. Ew dimîne kurê nevî birayê wî Süleyman 18 salî. Ew dimîne
Zeynep dibe ez mêr nakim ez ê kurapê xwe xweyî kim mezin kim pêra bizewcim bira mala bavê min neçe ber mîratê. Zeynep kurapê xwe Suleyman mezin dike pêra dizewce paşê heft neh kurê Süleyman Ağa dibin. Îca Süleyman Ağa di wê deverê gelek birêz hurmet piye millet gora wî dagiye yani pir qîmet dane. İşte wê deverê pir Kurdên êzidî hebûne, Ermenî hebûne. Süleyman Ağa neyiştiye kes tiliya xwe dirêjî Kurdên êzidî bike. û nava aramiyê da jiyana wan derbas biye. Yekşî neyiştiye kes têkilî Ermeniya bibe. û wî karî îca kurê Süleyman Ağa yê herê piçûk Kalkê min Nûrî bavê diya min e. Kurê Süleyman Ağa yê herê mezin Fariz Kalkê bavê min e. Yani bavê min û diya min qîza kurapê hebe. Belê. Înca eva serencama ew ê jî ez hinekî qal bikim wexta şerê hemû dunyayê yekemîn derdikeve Kalkê min Ûriz berê Kalkê min Nûrî berê Ûriz ra şer dike. Paşê eva goreyê Agirbesta Mondrosê ku orduya Osmanî ji wê deverê ji Qersê Qaqizmanê Sarîqamişê Erdehanê vedikişe vala dike û Ermenî wê derê dagir dikin. Îja Ermenî dest pê dikin Kurda dikujin. û Xwedê giravî heyfa Kurdên heyfa Ermeniyên Anadoliyê ji Kurdê wê derê derdikin û Kurda qir dikin. İja wexta Yaqûb Şevqî Paşa ku tê Erzurumê ew bi Kalkê min Nûrî ra peywendî girêdin, xeberê dişînin, sîlaha dişînin ji Kalkê min Nûrî ra. Kalkê min Nûrî û Tirkê Qaqizmanê Elî Riza Beg û Çerkezê Sarîqamişê Bekir Beg van her sêkana Millî Şûra Qaqizman û Sarîqamişê tev çê dikin. Bekir Beg serokê Millî Şûrayê, Kalkê min Nûrî jî fermandarê hêzên Millî Şûrayê yani yê çekdarên Millî Şûrayê. İja eva tabii birayê Kalkê min Nûrî, Kalkê min Mihemed Ermenî digirên wî kurê wî Hüseyn dibin Qaqizmanê wî işkence dikujin gelek tiştê xirab dikin. İja Kalkê min Nûrî 10-15 gunda zêdetir xilas dike ji kom kujiyê. Vedgere paşê ew şer mer ku xila ew dûr dirêj e her neyse îja ew ê ku navbera Kalkê min Nûrî û Erzurumê ordiyê da wekî Kurye wezîfe dibîne navê wî Faxrettin Erdoğan e. İja piştî ku şer xilas dibe Faxrettin Erdoğan yekşî hevalê Kalkê min Nûrî ew Elî Riza Ataman van her diya dikin ew ê milletvekilî Qersê ew Bekir Begê jî dikin Kaymeqamê Sarîqamişê kes swala Kalkê min Nûrî ne eqrebayê wan tên kuştinê darda dikin nizam çi dikin filan ew Ûriz kolor dike Ûriz xilas Romê xilas dikin ew wisa dewam dike. İşa ez bêm heskî ser ew ê lîsê wexta ku min lîsa qedand na sala da derbas sinifa dawîn bûm eva 27 Mayıs çêbû. 486 pêşdahatiyên Kurda girtin birin avêtin kampa Sêwazê. İja teroreke wisa meşandin li Kurdistanê millet perîşan kirin, rişwet distînî işkence dikin filan ew gelek tiştînin serê wan li kampa Sêwazê paşê ew berdan 55 kes kirin daîmî sürgûn ji we re digotin 55ler. İja min ewana dîtin mesela wan jî dûr dirêj e îca piştî 27 Mayısê berê digotin ya piştî hereketa Şeyx Saîd Efendî wana digotin axa û şêx û begê Kurda millet hencerînin emana ji ortê radikin Kurd teslîmê ordiyê kiribûn. Ordiyê çi kir çi nekir êdî. Îja wê çaxê dîsa ordiyê Kurda gelek tiştê xirab kirin yani teror. Îja wê çaxê van bi navê çepîtiyê Xwedê giravî van çepê ew Tirka. Îja Şêx û axayê Kurda kirin feodalîte
feodalita Kurda. Emi şoruşa Atatürk inkılabını yarım kalmış, başarıya götüreceğiz. Bu feodaliteyi ortadan kaldırmak lazım. Ve çağa ez tipi da bu. Gelek münakaşa da vera mevanda bu. Eva Doğan Avcıoğlu, Mihri Belli, İlhan Selçuk ona cunta çekirin tespidin ser hükümeti velgerini. O asker, sivil aydınların öncülüğünde milli cephe kuracağız, devrim yapacağız diyordu nizam Türkçü. Mecligu o hundxazın darba askeri çekin ve cephiti sosyalizm ne evad ve faşizm. İşte gelek nakaşen haberameda çi bu. İşte ve çağı tip dijivan bu. Tip diji ve evavan bu. İşte vana tip şıkarak girin hedef. Hadı nav tipi da jiye her farkı da bun, her dijivan derketin av çepen em çepen kurd bun yani. Ayrıca tipi ko dijivan derket vana dev genci ajotun şandın ser tipi ruhandın il binası dibejin merkez falan bevan çımako tip oportunistiye ki efendim nahile em şoru şaha bikim falan. Başı işte dozdemar çi bu. Berya dozdemardı. Ve çağı tabi sala hazar nesil siyada dest bekir. Eva mesela Kürdi Çinine ve ez fikirim mesela merakamın hevul ser Kürda lekolim bikim ser çanda Kürda diroka Kürda bu merakım sual dikir diğer falan. İşte من نویسان دست به نویسه من اول دیجه فراتی دا درکتن رحمتی عفو نویسه اول لسر چبون لسر mesela Kurda bu. Ama Dicle Fırat Türkiye kurmancı derdik. Edip Karahan xoyi kovari. Medet Serhat, Musa Tervana, Tevivana. İşte paşe eva az jvara bejim. Edip abi jmara dışand. Em bejin sihav kovar dışandı. Ez dibim kes nagre be pere dedim. Kes nastine usa vecinikin derevin. Ayrıca Cemalettin abi hebu rahma khadeli ve baş mühendis bu devlet tuşları çum. Cem Cemalettin bu abi kes nastine ve kovari falan hem çok. Bu çen hem bejin sihav. Bu da hacvara meveje. Bu kinge ko dergi dişinin kovari dişinin bu var ya esperi bidim te jvara bişine. Me pere dışarı o cari sihav te frotane. Efendim çarad ne çılhav, çarad ne penci hav mecberi on dışarı. İşte ez şum evi ders ketibun hukuk İstanbul'e ez şum bu imtihan İstanbul'e medetti rahmeti Edip abi meddit Edip abi rojad ne ad goale hanıma ben korek hazır bike ila meherın mali Edip abi dersimin hez imtihanım na ila meherın mal Edip abi ez sultan bir mala vil Fatih Akdeniz Caddesi Kıstaşı çatı katı dvejin ya katı her eser do oden değil ez bu hanıma xoy hev nasiya medda hev got işte evan nivîskarê me hevalê me evê ku ji bera pere muntezem perê me dişîne filan hîja me naxar xanima wî jî yekek goçmen bû got birê min Ehmed mêzeke got eva jilika hanê ne Kurd e goçmen e di Sular İdaresiyê da dixebite got maaşê wê em him xwe bi rê dibin hem jî pê ji bo Kurda gazete derdixin falan. Go Kürtçi pere mere naşine pere gazeta. Ya neyse evji usa paşe eva münasebet da eva Talat Aydemir evna gahatın gertini. İşte sala hazar nesil şey çara bu Brazi Bedirhan çar pey çuval
ران مخادی لیوه گرد نیوی پری پرتوکا دا بدرخان شان یکشی کمال بادلی گرامر زمان کردی در خسته بود چوالکشی اوش مراشانده بود کس نویای دستینه نویای دستینه جی تو نیز داینمی مالا ناسه کمه هبو دانی مالا اونا او وانا جی فرقی دا بو یا گوت ویای به ما کرمانچینه سری ممکن بلای فلان از این چاو کن باشه اونا گرتن قیامت سری مرا کرن از زلدام هندر ماده 125 از محکمه کرم فلان و بیوان جا رحمتی موسی عنتر جاری کش برا خبری دشینه یاد به احمد را بیجم برا پرتو کمینه کن چه هاتنه فروتانه برا بشینه پریوان بشینه یه نهاتنه فروتانه یا ازیش کو بشینم فلان داتشته که لا بیجم روش اصابو وضعیتان دو هفت ولایت سرحد داجوارا بیجم هفت کسین کو و چاقی بیجن ام کردن حقی کرده هیه نه حقی کرده هاتیه کرنی هفت کسی بون تنبون ها گله کس بر مراد کن نوساو یعنی روشه که پر خرابو او کرچی شاو خود دور کتی بون دور بون دو ترسیان او ساو بله Neyse verbe en ha verbe jî dîsa dilê merfa germ dike tişnabe. Mem ew kete wêje Kurdî yani ez zanim ku te gelekî pirtûkan nivîsandiye li ser Ebdalê Zeynîkê li ser Kero Kulek li ser nizam filan û dawiya jî vaye te pirtûkek li ser jiyana Reso û stranê wî û filan û bêvan kilamê wî hazir dikî ew kete edebiyata Kurdî ya jî wêje Kurdî ji ku hat çawa dest pê kir tu heta ku çû bo wan te bi kêra xeber da te kî dixwend والله مراقم ادبیات راهبو سالی هید orta mektebida من او برهمین نویسکارین اوروپی روسی مخونده بون یعنی از اول چه هات سرمش مراقا من هات سرمن ها داد بیشین شیطان ملک بیه ملائکه بیه اوسا که مراق کریش بروی مراقه توقع شیطان کتیش سیوی yemiş merak çi hatiye serê Kurda pêşiyê me çi dîtine çi derbazkirine wî karî min pirsî aîja Evdalê Zeynîkê eva kilamê wî li min tesîreke pir zêde dikirin Evdalê Zeynîkê yek xelqê elajgirê zibêtê Emûd hate gundê me serê salên pêncî da ew kilamê Evdalê Zeynîkê digotin اینجا گلک افسانه سر ناوی عبدال زینی که اوسا درکت بوش مریوات 1000 سال بری عبدال زینی که بیه افسانه هاتیه چوه جا سال 1961 دا اواش 55 لره عبلا بگه سلیمان بگه قراب خالص بگه اونا جیل ارزور می سرگون بو اینجا از دچوم دهاتم طبی مناسبت مالباتا موانش بری دا هبو اینجا اولا بگوی چه 81 سالی بود اولا بگه روژه نو خبردان خودم نو عبدال زیدی که کرد نو عبدال زیدی که کد خبردان اولا بگه دا درباز بود سوال کرد مگو آپو او قال عبدال زیدی که کرد اوی دنگ بیش اوی گو بله او بخواه مگو چا ته دید گو بله مهم دید هم پیرا ریویتی حوالتی کرد چا گو الا عبدال ایدی پر کال بو گو همه دوه سیدی کری بو مثالی بی گو جار جراد حتی مالا اپیم عبدالمجید اپیم پر قدری ویدی گرد 10 روژه 15 روژه دکره میوان وقتا که برید کرد و خلطای دای برید کرد جار که دی ساعت بو مالا اپیم کری بو میوان وقتا که برید که اپیم دنگ لمکر گو اولای ملا هر حسب خواه بکشینه بینه زین که آپ خواه عفدال را سیار بهر گو از سیار بوم از عفدال ام بره کتن گو ایج 17-18 سالی موی چاقه گو ام بنگه هسپا 2 ساعت تا چو دیمه گوی چاقه مالا عفدال قانجیا بیه گو لگنده که ام پیا بون ناوی گند بیرام دا نمایه گو من ناوروش خار گو گندی چاک و بهیستن عبدال زینی که هاتن گشت دوشی ایشو کار خبردان تجی ورا بود
وصا مراق تكن قو باشش عفدارا قوتن والت بحمد خوش برا هناكي بستري هم دنگي ته ببهيزن عفدار قو حيران ایدی دنگی مدرنای از نکارم بستریم گو پر پیدا کتن گو دست بکر و سب حمد خواه سترا دمه کشون دا گو هات عشقه دنگی خواه بلند کرد گو کرا قوریم دنگ دا قرکاوی دا ختمی گو همه رونشت مینا زاره که 7 سالی ویسا کور گریا نیسه بردلی دان گول وی داره از وقتیم هاتم عبدار بره کری جا جوی شون دا جمرا قناعت چه بو از کو بگرم مریم عمر کو عبدال دیتنه هنن از جیانا عبدال رونی کم و از گریام چقا دنگ بیشه بون من جوانا شوالا کلامی عبدال دکر کلام دن ویسام دن جیانا عبدال فلان از گله گریام بله ام که احمد اموی بیلن از خازم برنامه کی تایبتی ام سر عبدال زینی که چه که جبوی حتی ورا بس عبدال زینی که جبوش بکو ام برنامه کی تایبتی سروی چه که اما جبوی بس پرتوکات او که جی هی کرو کلک مبقى گلک جارا چیرو کای بیشتیه آپک مهبو خود جی راضی و خود رحمه خاله که زعف خوش دگوتا و به کلام جی دگوتا بدسترياجي اجا تكرك كلك جكب به چوا هات او خاطر سته كتب بلويسيني ونغاروكا ويتشيا نغاروكا كارو كلكي تشيا بلي اسكو بي عبدال كتم نوا بحر كبيبني جاوي شغيد دستاني كردا بالا مكشاندن كارو كلك سيابندو خيجي ممي علان و علي خارزيا وانا برف کرن ممی الان نوشاند یه دنینا نوشاندن کوارا دا درکتن فلان کر کلک işte yani زمانی پرکونه yani زمانی شور رمادا شور رمال هم زمانی کوچریتی بیه فلان hani قال اواد کن demek hani تایبتیاوی جیانا کرده کوناره دا پیوندی کرده چا بونه به هورا چا دانستان دنه efendim چا به هورا شر کرنه چا به هورا دوستی دشمنتی کرنه فلان کر کلک و ساویجا کر کلک اوا جامیر مناویش بیر کرد اساس او شاوی بو کر کلک بدی حبرای شاکر جی او دبیجه مش وانا قرت بو وكاركل كيوه بالي ام دوام كن كاركل ممي علان تنن ويسات ممي علان دسته مدا دو واريانتي هنن إيجا وصا دسته مدا ما من حاضر كر بكرتي مگو نویهاری دا چاپ و برادری مگو والله اوا بوی کوواری پر زده yani وصا او ما يعني قالك تشتهن دستي دا لسر ممي آلان هناكي برتوكي دن يا جنويسي دن قالك انها فيرسيون لكن فقط تشتكي دني از بيجم جوارا در حق ممي آلان دا يعني او فيرسيون برندكي ميناني هبن فقط يا اولين جلادت بدرخان و روجا لسكو میشوی برازی هلدانه و شاندنه دوی دا کیماسی هنه اما مثلا قالا نه قرال پادشاه مغربیان فلان بیوان مثلا شیروت کرد جواتری مغربی اما مغربا عربا فاس تونس جزایر بله ایجا دوان دستانی که شاقتیار رسوی یک شیعه حجی سیف دینی رمضان اونا یا حجی سیف دین پر مهمه جا اونا قال دکنه و مخریبیت بیجن کردن مخرینه دور هیلا اوه ارمیه مهرا ارمیه باشار ارمیه یعنی که ماسی و وی کاری مربوط کاره تمام کز او قاسی بیجن او دسته بده اوسا فرسنده ببینه می بوشینه بله دناف زانستیه تدا او که گروکا یا جی چیروکا کلامن کردی هنه کلامن که افدال زنی که رسو صدیقو شاکرو
و گلکی که حسینو و گلکی کسندن گوتنه اجا مرد کرد چیروکا سترانین کردیش کد دست بید که چوا دست بید که اما کلاما کردی پر کونه یعنی پر کونه اما کرد یعنی هلبت جیانه و دست بید کریه لی چوا اوها برفرابیه نها کرد اوا بازی نکیتین kaldı که فقط که ماسیه اوا تعریفاوی دبی خواندن نویساندن ناو کرده دا نویه کرده همو تشتی خود زارگوتنا خود آنین زمان ایجا اوا تشتی دنه ایجی یعنی ایجا اوا دنگ بیجه کرده aynı وقتی دا دستان بیجن گله کلام جیهن دستان کی نشخوه ایجا بریا وقتا mesela Navkır'da da o çağı televizyonu, radyo, gazete ne bu ne? Yani Kürt bu vasıta kılamı destanı xwe vaje haydar bu ne? Pevendiye xwe tevkistine çekirine. O mesela embejin kılame kulyale mederketiye çüye hatta Khorasan'a İran'e çüye cedinena falan. Minani mervça hani kevreki bavijen nav avi av apel bede usa her hatani qirağı avi gole eva kelame kurdi ji usanın ya kelame kurdi pemijulya kurdanın yani kurda eva evi millet edin da tünne qasi edzanın kurda kelama xeva breva çe kelama xeva giryaye kelama xeva şabiye به کلام خوا مریه خوا دفن کرنه به کلام خوا چوی شهر به کلام خوا چوی خباته یعنی تشتکی وسا بالکشه اوا جبرا قالد کرن وی چاقی پیرو تغوتی هبیه دنگ بیجا رضای خالد دوان درات زانی بله چو اوا حسن اکل هفت خن سویشیا و فارسیا و Amerial hevdikın serkejik ijade avanaji gele kesten kuştuni meri vanji ija go cenaze vanla arabi kiribun berbe günde van de birin go pero dora arabi ketti bu cenaze de birin pero ji kelam de got yani kelamın şine ha yani merv kare beje kelamı me هم ادبیات ما یعنی ویژه ما یعنی مبخواد کلام تشتی کد کلام ماذا وک رومان کو بخازم بخنا رومان مثلا کو یکی دخملینه مد تو زمانی دا ندیتیه یعنی سه چهار زمانه بلکی تخوینم لی مد تو زمانی دا او خملاندن لباوانا ندیتیه یعنی وقتی کو بعثا کچه کید که ویت خملینه یعنی بعثا دشت کید که هرمه کیت که ویت خملینه بعث شر کیت که ویت خملینه دو رومان ده حتی نمتشته نه رومان نجی موزیکی ده من دیتیه دنگ بیجین کردای نافدار aynı وقته ده هستای زمان کردینه civaka kurda gellek baş nas kirine yani civak nasın entkarın bejin دیروکا کرداد زانن evet İja جغرافیا کرداد زانن بله جغرافیا جغرافیا مثلا جارکی تاویجا درسما جوری جارکی تازویجا درسما جوری دچه حتی تهران و دچه حتی نزانم کدر یکو بحثوان کن ساعت hatta خوش ve terend ani biramın İja mesela kilometre Türkiye henekele de jezanım جی واری وان کشنینه کلامه کرده به جغرافیا خواه حشک ریداینه ها مثلا به جای کوسه او اگیت تجر نه شروع برود بیجه بیجه از من دلالی خواه دست هم دو گرتم درکتم بلند جا کوسه داغ میره جا چونه کوسه داغه چونه پلنگو چونه نظام خوشگردی چونه نظام بله کوسه داغ میره جا مغل پسکوبیا من هم از دلالی خواه هم هورا کتن کیف حاله کلا قردیا بردی موری مجان زنده زرقتیا falan mesela işte cemi yani ser cihayı خواه و محقق دبی
ده کلام آسیدان چون بر مراد چمی مراد لمه لولو آسید گو کلک چیو کلک وارو از بلکه تدامه ها ایجا اوا کرده به جغرافیا خواه تاریخ خواه وسا yani evet yani evet dengbiji gelek baş estetize etkin mesela vakta şakru evdeki mesela kilometre Türkiye strain Türkiye kotu evdeki gibi işte kara kaşlı kara gözlü uzun boylu yani dilket yapar. Az tiştekden ki خواب برسم در رمان کردی محقق خواندنه بله تعمد در رمان دا كود خملينا وددو نظام تشبكه وتعمى كلام دا تتكاري وانا مقايسه بكي وانا كرومان مقايسه بكي والله از مقایسه ناکم چونکی وانی که رومان نویسم دنه کش چاندا کردی هایدار نبونه نه مرم گره زمان باش بزن به یکی تکنیکا رومانی بزنه به فقط که مرمش اوا کرده هایدار نبه نابه اوسا دوی مرم چاندای بزن بد دوی مرم تبرکای بزن بد دوی مرم عدنگاریاوی بزن بد دوی مرم البت کورتو چعلیوی ناز بکه Ya naha mesela vakta ku şakrodu bir efendim قازم قازینه یک بجزرا و چکل درجه پرکجه نام قندیله اما برنامه که جیل لسر شاکرو چکن از او که خواه شاکرو بیجم شتره از او که خواه شاکرو بیجم روژه که از لمال بوم طلبه بوم تخونده منیر آپی مهات تایبه کی پیره یکی دنیش دیسا تایبه کی پیره و شاکروش دورته ده هات نمالی از بتنیمه هاتو سلام علیکم علیکم سلام کتن هندر گو برازش مرد دملکک آف گرم که من دملکک من مزن هبو که موید کلاند ما پی سری خواهد شوشت او قصا مزن بو اجا موید کلان رابو کلو کشی شکر آویده گو داینه کلک همه شوشان میشه داینه برا او تو هرکو جاره اجمرات گو هرکا بنر عسکر دوره هنه یا نا لموشه نیسه شاکرون لوی تام 4 ساعت کلاما گوت بیکو بسکنه جبوی اد خازم ازو تا یکو وان دنگ بیجا شخرا بخنم مجار و لسر جیانا وان خبر سر کلامی وان خبردن سر ادبیات وان خبردن بله ده انشالله erke fırsatda be kanija naha ama amre drej bide de fırsatda mebbe gelek baş estetize edkin mesela ha dengbejin baş İca merif havas hazbekar dibine tabii o kabiliyet ki yani resu min asker şakruş xacinare me varama xadeli ve tego şakir min 3 سال verya برناوی البرا İzmir'de bu pera peyvine kir İca me fotoğraf kışandın min bant nivek yani bantek her dali banda deneji nive bandı İca jinek hat Sernavi Kurdistan TV و نظام Kijan TV Kurdistan'a Irak'ı goz az program çetkim ve mera hep peyvin kir ev bu bela serime illa bir azı kopya van hıldım iştara bişinin oğlan neşan mekir ki neşan devsan da bu ama yani de jiyana şakro da tek bir pera röportaj kiri bale na ev keme qadiye tam bu 45 dakika me anzanım perse me hene tenene nizanım li azanım ku hene ki kes mesajı xoy taybeti şandına yeki je Serhat Bapire دبي ريزا من حرمتها من ماموستا احمد اراس رب تايبتي صافي تشكر از خواهد بهداره حکومت تشتویت خونم وید شوپینم سلاوی خواهد شینه و برادر اکی دنجی دیسا او کربو هبالی وید داره که یک موزه استخازم بالا تبیشیم چاوه از پرس بینم سر اکرانه پرس بوی کرم که پرسا بینه وره پرسا بینه وره اما ایوب علاجه بکت پرسا دویجه که احمد چوا بکرد بونا هسیا کرد بونا خو هسیا بس ایدئولوژی که احمد کی بو و د سال نشستی ده کی جان کرد پروری دوی وقت ده لیزیده تاثیر کرد به سلاوین گرم یعنی دویجه
او برسي كما برسي تاج برسف دابو يعني چاته دست کردایتی کر و ای دولتا کی بونه اوچا و تدیس بعض کر بو بله بله ادیب تبعث ادیب قراهان کرو نظام کی البته مدد سرهات و بمدد سرهات مدد سرهات حواله من پر نزدیک به همشریم بو مروکی پرهجا بو من گشک ناز کرن ایجا چای محمد علی اصلان مثلا حقیقتا حواله که می پرهجا و چاقه گلک حواله می باشه بون و اونا مزنه می بون طارق آبی مثلا حیات خود عمر بده گلک حواله می جمن عمر و ساش مرا ریوه کرن فلان ایجا از ویایی بیجم چاکومه گو اما کردی تیپ زوری هات که سرویسی ما تو هد دورتو وقل لیسه دابو هاتن تخستن گوتن تو کردی جایدیش کبین بله ای بالا بله الان ای بالا جنبك سلام خواجی تشینه از ای سلام دکم ای حز دکم بده سلامتی های بده که کیف اما که حنفی توران پرست که دبیجه گلو که احمد دکاره بحثا شر تارخان هایدی درنگ ام نام کارم بحثا شر تارخان بکن بکرتی بیجم تارخان قلنیه اما شر تارخان قلنیه اسمام کورسین پاشه اوش مالا شرود بیجن جوارا ایجا اما شیخ سلی دنگ بیجه تارخان قلنیه بیه باشه شر مرچید من اوانا دور دریجن ایجا طبی او دنگ بیجه بناو دنگ بیه و عبدال ده چه سر شیخ سلی ده چه ایرانی به شیخ سلی را دسترین هفت روژه هفت شبا و سال بیجن ایجا شیخ سلی دست لبرداتینه تارخان قلنی پاشه اوی چه وارا شر دکن یعنی شرکی ده حسیر دگرین حسین پاشا تبی پسمام خواهیرشی ایرانی دکن تارخان و شای عجم را شر دکن ایجا وی چاقی بیای بردادن پاشه کی جان ولا هزار نسد 1879 تی کشتنی تارخان قلنی بله سپاس پرسکی خلیل سیپان هیچ کتکاری بینواری اکرانه حوالی رجیه خلیل سیپان دوی که احمد قالا علی خارزی کر خارزی قالوا چیروکا علی خارزی لکه در قومیه چیروکا علی خارزی نوبیهاری دام اوشاند ده 15 سال بری ایجا 1907 دا لسر مثلا کردا ده کووار امگی دا لسر مثلا کردی 35 نزدیکی 40 روپلی گوتاره که من هات اوشاندن اوامجی ناوی خواه نوشاند چد بیجن کود به ناوی علی خارزیا چونکه از علی خارزیا هایدار بوم علی خارزیا اساس ده چما خارزیا او خارزی مالا شروع مالا حسین پاشایه ایجا و سال 1880 بار که بیارم یه علی خارزیا مرخواسته که به هم پا بیا ایجا او دولت و شرکریه چوی درباسی ایرانی بله پرساوی او دولت او لکو قومی او شران لکو قومی لما کوی او گرتن آنینه شر گلک شر بونه لما کوی گرتن آنینه گلا بازی ده آفستن حبسه پاشه بره کرده خالی و علی او چیکه جاندرولی ایبو بگه جاندرولی امانا ده چنج دست اسکر خلاص کنده و بوینه علی خارزیا در بینن پاشه پید کبن علی خارزیا لکه در جمع چتلت بیجین یا او چتل کوسه داغه روژاوا کوسه داغه دو آفتین بنیا چرکز فیزا چرکز خودگینن هم او چتله لبا مجی هیا چمه چتلا جبر کرد دو آفتین
ده آف دیگیزنه نوزبه چمه چتلا اما الویدری علی خارزی هاتیه کشتن مرزلی الویدرایه باشه گلک سپاس از جبر سلاوی خواج خلی سیپارت شینم اما سرحد پاپیر دو پرسه دبی او سرهلدانان کردان ین لهمبر ظلم جمهوریت ترکان دا بکاتن د سترانن دنگبیجن مدا گلک تینه باس کرن گلو او سترانن ها حتی چه درجه د دیروکنویسیا کردی دا بونه چافکانی دیروک نویسیا کردی دا نبونه چافکانی چونکه وانه که دیروکا کردا سر دیروکا کردا دنویسینن های واشتشته کی تنه هیچ کلام واشتنه ولی او کلام وای که رومانان اشترا بی یا اوا قصورا کردا یعنی پر نیسه امی قاب بکن یعنی کرد خواهد ناس بکن گرا بریا هر تشتی اما که قلمی هلده دسته خواهد والله هیچ شی هایدار نینه یعنی نیوی دنگ بیجه هایدار بن دنگ بیجه اوانا گشک لسر کره گری داغی سر هلدانا کره گری داغی سر حرکت شیخ سعید افندی سر یندنینا بلکی سد بسود سیسد کلام در بله ام بکرتی ام تکارم بیجن هر سترانه کی دنگ بیجه رومانه کیه و پرچه کیش دیروکیه ام تکارم سابیش رومانه که پرچکیش دیروکیه tabi ama çiviye aynı usa nakıldık yani usa avtedatınne yani az yani minani merbuhune falan yani ve çağı vicdana gel dınav millette kurda efendim çiviye fikro ramane kurda dengbeja vikari eva nakıl kiriye ha vikari Bikel girtiye usa nakıl kiriye İşte eva kumerv go bide vana usa analiz bike yani ve jine şevdu derxe o ser bisekine lekolin bike ve çağı ez tişteki bejim mesela mehni ve dümen beri eva 21 sal beri rahmetli Şehvelik röportaj ekeri bu hep peyvine İşte o saate berdestemin min ruy ser kağzı kiriye ma جا برادرکی ما یاشار لندره مجرا نقل کرد ما گفت توی بکشینه کامپیوتری فلان 20 نه 30 روپله مثلا اینجا ملت شاش معتل یاد بینم یا تزه های دارد برادر اوا 7 سال 8 سال وانا تنگوتنه و گفت بدای اونجا های دار ببیانا نه بله من او نویس من او هفبيفينا والريبورتاج مخوانت ومن دهنك هوالاج مالوا افا وقوتنت داويج بو برنامه انا 4 دقيقه 5 دقيقه درباز بو گرمنها بقدینن قوتنه خو داويه بکن و باشجی بابا خودی سلامتی ها بده اسپاس دکم انشالله پیش روزی دا فرصت دامه ببه ام لسر هنه تشتا دور دریش خبردن زانی دردمی پره زانی باشه امجی ببین او که درد تا جبکن که تجر حتی ایش مرا بیشه درد خواهد امزانه که درد تا درد حمی کردایه ایساجی براو سابه از بیاید بیشم یعنی کرد گره بریا هر تشتی خواه ناس بکن یعنی خواه ناس بکن مرو که پیشی خواه کالو باوی خواه ناس بکن چی بیاید چی جریه چی جریه مرو وانا رند هیم ببه ایجا وی چاقی مرو ریا خواه باش راست کفشتی که از بیاید بیشم یعنی وانه کل سر دیروکی لیکولین دکن چاندا کردا یعنی واوای علمی یعنی چیه راستیا کردا چیه بیای مرو درخه ارتی بله سپاس بله رزدار احمد رزدار احمد عراس ام گلکی سپاسی ودکن ما 45 در نزدیک ساعته که ما وستاند سلام ننرن هر هبن هیوید کم که امروز پیشتا او تشتی که ما باس کر ام یکو لسروانا بکاربن به هفرا برنامه چکن از گلک خوازم اگه جناب وجی قبول بکه انشالله
اما ملبر هف دید هف جرباند اما جوی پیدا پیشوا بچنیشتر بابا خودی سلامتیات بدشتراش سرکفتنید خوازم خودش در رازی به مالتاوا عمرکی بریش پیروز به صاحبی هر صاحبی هر بیشی بمینی خوشیه دا برای دلال سر چاوه مالتاوا تو همشهری منی تو ده نزدیکی منی لما هم نزدیکی همه موی هوای بهرا یک شانیه موی برفی هم بهرا چونل ما چلپیکی نتشنال هری سر چاوا سر سرا باشه مالتاوا جرکیدن بله بینرین چار کلمدیه ایروژی هم هاتن داویا برنامه خواه امهوید کن که ما برنامه کی باش تیرو تجی بهرا درباز کر از هیچ کنم برسوا پرسن وجی دال ممکن بود که هنگ برسف دناو آخافتنی داشتی درباز ببو اگر ما بیم پرسوه ایشالات برنامه کی دن دا ام جاتن برسف بدن و جرگدن امتینه بیروه کمپانیا امضایش بیر نکن هستی کردیتی تیدایه پیش روژا کردی تیدایه و هبونا زمانی کردی که دبه که آنها پیداختن به هفسر وقت کن تیده ویش بیر نکن حتی چارشمه کی دن بمینند خیر و خوشیه دا بخاطره وی